Thirikari nene thiete na mbere na waki wa thoko cia kiriu kuria mwena wa Ndaragwa muingi utanyite kugunika na tabarira ino iria iguteithiriria kugacirithia wonjoria na njira nene. Thoko ino ya wholesale ya Ndaragwa ya kiro miaka 10 mihituku indi nginyagia umuthi ndiri yambiriria kurutirwo wira amu ndiri yarika na muingi ukiuga thina wa kwaga kumihingura kwaumanire na kwaga kurihwo kwa mwene kandarathi uria wa miakaga. Thoko ire ya kiro ta miaka 10 mihituku contractor uria wakaga ndarihirwo ni troria angirihwo thoko iyo tondu mbeca ciake itiakiumire na ikaneirio indo ciake na nja na ni mwana witu no wa guku ni turoria thirikari kana no imurihe ariho mbeca ciake. Maugite mwaka uyu gutigwo uri utheri gukoretwo gukimarehera thina na ugwati amu nikuo ciiko nyingi cia waganu itabanagirio na riu marenda thirikari yike uria ikuhota niguo ihinguranirio hamwe cieri. Tungirikirio ni undu wa mbeca cia muingi kwambagiriria project cigacoka project icio cigatuika citinareka, yani mbeca icio cigatuika ni ciorira tutire akenu tungirambiria kurekerio thoko ire iharia thutha tucoke riu twakirwe ingi ino modern turerwo ni modern na riu funding tungirakena cigitumirwo wega. Umuthi munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki ni atafanire icera ria guthurima uria mihango ya waki wa thoko ino njeru ya Ndaragwa irathie na mbere, akiuga thirikari ya Kenya Kwanza ni ihotorete gukinyaniria waki wa thoko ici thiine wa icigo mbunge itiganite. Once we build the infrastructure, the day-to-day management of these markets will be handed over to our county governments. So I want to assure you, hii ni njia moja ya kuweka nguvu wanabiashara wadogo wadogo wapate mahali pazuri. Kindiki augite itanya riao ni gutura mieke mingi ya mawira kugerera tabarira ngurani cia ukuria na kunyitirira arimi na onjoria niguo utonga wa bururi ukure. Pale floor ya juu kuna ICT hub. Tutaweka zaidi ya kompyuta 100. Hizo kompyuta ni kompyuta zitawekwa na serikali ya Kenya. Pia tuweke internet. Hiyo kompyuta iwe na internet. Hakuna maneno ya bundles. Atongoria amwe noyo o hamwe na ikari ni moritie mathondekerwo barabara na uheani wa taito cia migunda mwena uyu. Nilikuwa naogopa sana ati tunatengeneza market na pahali chakula inatoka Uruku, pahali inatoka Pesi, Chamata, hakuna barabara. Your Excellency, umeniahidi na sasa mpaka contractor amekuja, tafadhali asisimame kwa sababu hii market haitakuwa na faida bila hizo barabara. Riri thirikari ya Kenya Kwanza ethiete na mbere na gukinyaniria tabarira njeru muingi uramihinyiriria itikire kurora iria ngoro nigetha ikorwo ikimateithia ona makiria. Handu-ini ya Kameme TV kuma Ndaragwa thiini wa kaunti ya Nyandarua, nie njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.